امی بهتر لسر مجارا روجه راوستن او جی دورا آرامه دستوردانا ترکیه ده کردستان سوری دوی چاوبه دورا آرام و ورا راگهاندن نای راگهاندن و ورا گوهرتن به رکفتن ندن لسر وی بابتی ما میوانداریا شروفکار سیاسی احمد موسی جسویدی کریه مامست احمد افدامات باش تماته و تماشاوانێت و گوهدارێتە بخێر و خۆشی بێ سەرچاوان تو چاوە vê projehe dixwîne gelo devera aram û were ragihandin li Kurdistana Sûriyê devera aram û qedexefirîn yan jê wê were guhertin bi rêkeftina adana awa ku di navbera rejêma Sûriyê û Tirkiyê de. تباوەریا من di wextê goto qala devera aram dike ev devera aram Tirkiye dixwaze Tirkiye dixwazin bi hin sedemê ew dixwaze ji xwe kiriye hüccet ji bo da ku derbas bi hundirê Sûriye û kî jî dixwaze ku wê derbas ke hundirê Sûriyê Amerîka wê dixwaze ji ber ku hevbendê wê helîfê wê nayê bes wextê ku Tirkiye derbas bin wesatê Sûrî û bakurê Sûrî yanî nava Sûrî zikê Sûrî û bakurê Sûrî دوێ چاوێ دوشتر دەبێژی وێ شەر بەردەوام بد نەقەبە سنە و شیعە دەبەرە ئەمریکا دەستگرتیە تورکایە و ئەردۆغان کردیە عومەر بن خەتابێ مسلمانە ولۆژی رووسیا ئەیران کردیە پڵنگێ شیعە و لە هەف دەخل سەر عەردا عراقیژی و سەر عەردا سووری دەباوەریا مدە ئەو دەبەرە ئارام وێ چێ ببلێ کەنگی و چەند مەهدن یان چەند ساڵدن چەند ڕۆدن ئەز وێ نزانم خواستەکە تورکا جێ چی؟ خواستەکە تورکا واضح و ئەمریکا جێ دۆزا کوردی دو دەستێ ئەردۆغان بمینێ ئەڤبەری 6 مەها ژی من سەر ئەکرانێ تلڤیزیۆناوە گوتی و بەری 4 مەها وەختێ مدعو لە ئەن کەسێ کرد مەگۆدبی بوون هەرم با ئەمریکا نەهێنن تورک دەرباس بن و عەرەبا بکن حاکم سەرسەرێمە وێ ئەv تورک وێ چێکرد لێ کەنگی و چلۆی و چاوای حیاانە بدەهێ سێناریۆ ژێرتێ دیتن و گوتن لێ سیناریا بڕاوێ چلۆ بە باوەڕ کە کەس نەمازانە بێوێ کیژا بە سیناریا بڕا چما تورکی vê babeta he paş dixe em dizanin Tirkiya ji sala 2013 ve behsa babetekî bi vî rengî kiribû lêbelê Tirkiya wê gavê naavêje devera aram naragihîne çima sedem çinekî astangiyan ji Tirkî re durist dike ev firsata gelek giring e lê diber Tirkiya çi kiriye Idlib ji xwe biriye Efrîn dadger kiriye û berê wêna anha li devera me dixwaze ku devera me jî bibe yanî berê bi qindir nîvê Libnanê ji xwe biriye çi Idlib bi û çi Efrîn bi tê hesa bike bi qindir nîvê dewleta Libnanê ji xwe biriye ev ma jêr ev ma jêre Türk meşhûrin û marûfin carkê hatin fincana qehwelba Ereba vexwarin 405 salî ser zikê wadman ketine Qibris jê derneketinin û heya anha û di gelek deverê din Antakya ji xwe binir Lîwa İskenderûn welhasil yanî dîroka Tirka ji miv xuyayî û çi însanê piçek dîrok xwendibe û wê dîroka Tirka li ba wî xuyayî bi Türk derbas bin deverkê nema rahetî jê derdikeve ya vê şoreşkê be wek şoreşa Erebî ser terê Tirka teqiya îca ew şoreşa Erebî wextê teqiya فرنسي وبريطاني بسر حالي واضحاتن او انتداب كرن او احتلال كرن عيني اف جبوغ از مجاري درنك باشا تب بحسب بابتكي برجرين كر انقول يعني تركيا وادلب هروها عفريني جي لبرخوا بخايدي ناد سوريا ابدا ادلب شو لي عفرين سبا از نزان بچ بازار سرچه ببن نقباوي وامريكانا دي بۆ چقا دەغتا هەرێما کوردستانê li ئەمریکا و تورکا bibe ez vê nizanim lê a Idlib ew bera Idlibî destê xwe jê bişong bûye ma perçak ji Sûrî ebedin nema vedgerin ne bawerim ez ê nerîna xwe bêtir berdewam bikim an hevşoreşê nava Ereba çêbûn ev milletên di wecê rejîmê xwe teqiyan ka encam çibû yani tudbîne encam çar devletê Erebî ketin bin cengê Eyranê di sê çar devletê din Erebî ketin bin cengê Tirka di şter dibêje Saykıspîka di duayî em wek Kurd çîme çû Kerkûk çû ket navlepê Eyraniya di Efrîn çû ket navlepê Tirka di yani mixabin
خویایی وقتی دست به گوهرتنی بود سایکسپیکانه بویی وقت جارا چوچلو جو کردستان دست بکرد دیسش کردستان دست بکرد لیوی به چه رنگی بو و چه هاوی بو چی دن هر و چی المبگر از وی نزانم و افد به هندره مطبخ دولی دنم اما کرد جمر لازم آنها دبر آرام لروجاوای کردستان جمر مناسبی یانا مناسب تدبینه مناسبه؟ اره لی وقتی کمشین بین یونیفیل بین او گلکی مناسبه نه ترک بین ترک دادگرک دیروکینه ترک بری خاکا باکوری کردستان دادگر کرنن و عفرینجی دادگر کرنن کمشین بین ام ده بیجه قوات یونیفیل او وقتی بین ده نقابه مو رژیم کبن و ده نقابه مو حتی مخالفه کبن وقتی مخالفه جی دجینا ده ام دبینن نکیمی رژیم گمار يعني معارضه اسلامی نکیمی رژیم گمار مع الاسف يعني معارضه ورژیم وکهف در دکبن مخابن يعني وکهفن دکفا میزین که دنه بگمار بونافه کمشین قوات يونيفيل وقت شلو نقابة سوريا وإسرائيل دهنن لجولاني ولو لبناني جد نقابة مزارع الشبعة وإسرائيل ذهبن ولو جد نقابة مو سوريا ذهب ولو فرباش هذا بكل السر سينوري حرد دبريك تو پیش بینی دکه تا چه راده تایبتی روسیا و امریکا لسر دور آرام لحف هاتینه و تایبت مندیه که کردی جی جدا کرنه دلالو يعني 2013 رسمي روسيا وامريكا سوريا الهف قعر كرنن افدا برشتري افدا برجمري جارك دنجي من سرا كراني تلفزيون وقود ما ازدي سبقرينم قبي بيرا ود وقتك ده امريكا قالت سوريا ذكرت سوريا المفيده وسوريا الفقيره وسوريا المظالم شي قال سيب ترجع ذكر جهندري سوري خليك شابري خدا سوريا المفيده اولويد لها بخصن روسيا حزب الله الرجيم التركي نولو دخصن سوريا المفيده شخر ببن امريكا هات كت سوريا الفقيره ديرا زوري او سوريا الفقيره بو سوريا الغنيه يعني او ابو بفيته جبرق النفط وغاد قشل وره دبر نما کس کاره امریکا جدر هو بتنا خوجی نور به لی دو خواز چپک امریکی دوی بگه اردوغان راضی بکه حلیفی و چلو راضی بکه و پروژه کردی تیخ بریکا ویده تیخ دستی ویده هدف اردوغان گتشتک لروجاوای کردستان نبد وقت دولت یان فدرال وقت باشوری کردستان جد ترسه گسته ما نتم افوچی حاکم بن سرسری ملت کرد لروجاوای کردستان نوی بصد ساله ببینن 5 ساله 2 ساله 10 ساله به هن وطنی هن ولات پاریس بین حاکم بن سر روجاوای کردستان و دست خو بدن باشورا کردستان ببن پرچاب و به دولتک منافس ج ترک و اردوغان جوید ترسن جبر بی هاوی به مفنک الخکر نقل کید باشورا کردستان مهشت گ مسعود برزانی به نیو دولت ام قبول نکن آدن زیاده باشه تو پیش بینی دیگه شو هفپیمانی ناو دولتی و ترکیه و هرما کردستان و ریوبریا و دور آرام بکن اگر هات راگاندن دباوریا مد پیشی بو بورسر کوختی بله از لیبورینا خوشتا و تماشابانه تخوازم بله دباوریا مد دور آرام نبرحتی و چه و سیناریا و چلو دادی بریان هاجمشتر گود بده سیناریا در دکبد گهد به قوات نخبه و گهوه دبنا و سیناریو هری پیش بینی کری ام خوازن سر راوستن لگور نریناتا باوریا مد امریکی و ناکشن افشتغالی جرنانی ابدا نبدك ونقبول دكن ترك درباس من ليه ترك درباس من دورة عربي وقت الابيض وقت من بج وانا ورابن عرب اشخر هل بجيرم بكن حكام سرسريما او بكن دستلادار سرسري كردا د منطقه كرديده د هريما كرديده وهرن جاء امريكا ربو واقعين امزا بكن امريكي هفقي سخساري دانين هفقي سبريغ دانين شر تروریست کرید و حق خود دهتاق وگرین و او حق خوشکه وگرین کرد و تو رکفتن به امریکا رمزه نکرنه بنابه آفوچا تنه او تفنگا بکره بون آفوچی خواه قدمان خواه پیشکشی امریکیان کرن ام تفنگا بکرین و
و نێزی 27,000 خۆرتێ کووردا دەبەر vê rêkeftinê dixistin bin axkirin ne ji bo doza Kurdî bû ew xelk xistin bin axê di xortên Kurda ji ber ku hizbek me'cûrî yani ana Venezuelî karin apoçya bibin mana bi ferayî ev hizbek me'cûr bixabin باش مامۆستا ez ê te bibirim te behsa tiştekî giring kir û heta ku Amerîka Tirkiye razî bike divê projeya Kurdiyan ji dosyeya Kurdî bixedberîka Tirkî de çawa eger tu ji min re vê babeta şirove bike bo ez ê ji bo şter nêzîktir bikim belkî ev piçikî yani tarîyê ji ber me gişabi var wextê referandum çêbû gibê bîrata û tilwil Kurdistanê bû ew jî li Kurdistanê bû hemû herêm û ezmanê dunyayê li herêma Kurdistanê hat girtin tenê Brahîm el Xelîl li başûrê Kurdistanê mave kirî û yek deqê jî nehat girtin çima gelo ji ber ku Amerîka qebûl nekir ji Tirkarê Brahîm el Xelîl bê girtin Brahîm el Xelîl gibê girtin wê Kurdistan bifatise gihat fatisandin wê xelk di wecê desthiladarê xwe di hundirê Kurdistanê de biteqin wê wilo jî ew rêkeftina di rêkeftinek iqtîsadî di neqeba başûrê Kurdistanê Tirkiye de wê ew rêkeftin jî belawela bibe aha ji bo bimîne têkiliya başûrê Kurdistanê û Tirkiye bimîne saxlem bê ew deriyê Brahîm el Xelîl nehat girtin lê cem jî wê eynî çîrokê çê bibe Amerika li Sûriyê li Kurdistana Sûriyê mamsta tu behsa babetekî pir giring dike li Kurdistana Sûriyê me deriyê nimûneya dergehê Brahîm el Xelîl hene û kî rêveberiya wî dike em dixwazin vaj hev cida bikin ev şwa eva giring sibe em ê vê nas bikin wê kî bin Tirk û Emerîkî vayê li ser Ehmed Cerba ittifaq kirin ew li rêkeftin jê razî aha Ehmed Cerba kî jê razî başûrê Kurdistanê jê razî ji ber ku însanek nêzîkî Kurdayê ji ber ku Şemer û dîroka Şemera û Kurda dûvdirê ji hev dûr e alîkariya hevdûr kirine bi 10 sala wek xal û xwarstî jî di neqeba wa de wextê başûrê Kurdistanê cenabê serok ji vî şexsî razî ye di baweriya min ew erebê bê desthiladar bi ser min wê teዕdîl min nekir ez ev pir baş e ew be wê ew quwat û nixbe bin û pêşmerge bin wê çaxe wê Türk razî bin wextê Türk razî bin wê xwe êrîşa xwe bisekînin wê çaxê karin deriyekî ji ji me ve bikin aynî Brahîm el Xelîl lê li dem li cem belkî li Dirbêsiyê bi li Qamişlo bi ez nizanim wê li ku bi wê ez ê hinekî te bibirim eger Türkan li ser ew cemaetê Ehmed Cerba quwatê nixba ku tê naskirin bi bingeha çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve her wiha eger li ser pêşmergeyan jî razî bûn di wê demê de çekdarên bi ser PYD û Qesedê ew cihê wan li Kurdî taybetî li Sûriyê bi hezaran e hejmara wan ez benî yani ji bo ku tu zanibî têkiliya Amerîka û ev Qesed û Mesed û PYD me hezar navî li xwe dikin têkiliya wa hatî birîn tê çi nas bike hatî birîn wayê î doh pêr bê berî rokê dudwayê çûyîl şîladîzê bê çik kirin yani di cî de tu ji vê bûyerê fêm dikir gi rejîmê û eyraniya apoçî leqandin du jî Tirka û di erdê ku di erdê Kurdistana başûr de yani wek Kurdistana Bakur ne pênc carî li başûrê Kurdistanê mezin e tu dibê qey necê xebata wayê tu dibê Tirk li wê de tunenin û fîşekê ev serê du sal û nîvê wan netaqandin hatin li wê de êrîşî ewa dikin deverek eskerî ji Tirkare heyra ev 6 sala û devera eskerî hey çima îro ket bala we de ûn li waxin yani li Tirkaxin wê de ev şter dibêjî gi Tirk nema temwîla wa dikin têkiliya bikur Emerîkî û apoçî têkiliya wa gelek ji war gotin her xwe bidebirînin ve Eyranê û rejîmê ve ewel yani tiştê yekem kirin apoça çû bela xwe di Tirkadan di hindirê wê qaîda wayê eskerî de ev 30 sal heye çima îro ket bala we de gonûlo bikin ev yek adeta ev çima 18 muhafazeyê we henin ger we bivê û Abdullah Öcalan ji hepsê derxin 18 muhafazeyê xwe sê roja bigirin
هەبیەک هەرن دەرکەبن ساحا تەقسیمێ 100,000 و 4-5 ملیۆن کورد ئەستەمبۆلێنێ هەرن دنیای تورکی خراب کرد پرسا منیا داویشترش بر دمامه گلک نما پرسا منیا داویشتره تو پیشبینی دکه کو ریکفتنا ادنا وره ساخکرین و پاش را دوره آرام و قدغفرین لی کردستان سوریه وره راگهاندن دباوریامە اتفاقیا ئەدانا بەرێ چووی سەری بە ئەدلبێ و بەعفرینێ لێ لە جەمە گەهەر سەریژی و بە قوات نخبە و پێشمەرگا بن جێ پەیەدێ و عسکەرێ وێ وێلبا ڕێجیم و ئەیرانێ بە و بویەرە بەری چەند ڕۆکێش وادی گرتێکریاوە و ئەمریکا خویای نەما شروعکار سیاسی احمد موسیت ji Swêdê li gel me bû gelek spas ji bo beşdarbûna te li gel me